Hello. To ang grasya sa kagabhion. Ang among nakuha sa bag-o namong bagong sundang, bagong pinalit na nya gipano dayon. Gibayran ni og 50. Gipa maluoy ko, gitagaan ako gi 100 na lang. Shout out ni Nong Iloy, salamat sa paghimo ani, og ni John Mark. Nya akong gipano dayon og diya ang sa gatos gipulihan og tulo ka dagkong alimango. Sa tulo ka dagkong alimango, isog yung usa nagdupa. Ug ang usa isda ug dapat dain diri ng mga asan. Isda jutay. So, wag na no, basta manggihatagon pulihan og mas daghan pagayod. Daghang salamat, basta magkugi. Makaane. Ay, hinayay kusga, basta magkugi. Makaane. Ano ang kauban si Alot og si The Third. O so basta magkugi. Makaane. Alright.